Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KHNAM State Youth Wing kala aipor arpusau kanta ya kani Grims Hospital ban pendamno ya ka kontrak jung Abhishek Singhania habede ba gajingyo penya jung u ya ka laundry department naka company RGF hakani ka hospital haka jaka ban yo na kitrai jela u president ka KHNAM State Youth Wing usamla Eric Swear hane ka sngi ula penpawe ka jinglingo ban yo i ba uni ubarjela udang yo ban penya ya kani ka kam hakani ka jaka sumar warla umdan gikot kislah ki babiang ula penpawru da ka baong ba ka sengkan khang tala ya ka laundry department but ujo da ke FIR ka ni Grims la da ki pen ken ya ka trading by non-tribal regulation sheja khandai spa san pusau Mentasi nak kalian juga ka khenam sti ini lawan mandi seksien hangi hapo ni Grims Hospital banyak keren halo tu ka kam jom Singhania habai dei ka junyo kontrak tu ya ka laundry department aku mencupai kinjat kini kinjat benai baladap nak kalian ni hospital ni Grims kalau khot jing thep tender thamai habai dei ka laundry department kat kum ka jinun kam ya ka man power supply ti nak pedeng babun mut ki ba apply ya kani ka jing thep tender kani kam hendrai haringkat jinun khasi hendrai kani kam la yo dong Singhania ubadai barjala but wa kabalingo ru ini Singhania ship na dan wut ka valid trading license ka bai dei ba thik habai dei ba ka man power supply ti kum ka seng ha yo jing tip ya kani ngila one report ngila one mi ini bani kendo ya deputy director admin bani akran but nakaliang deputy director admin ulaong ada uniu Singhania umla ban submit ya ka trading license jungu hapo arbanai nakaliang ka Grims kan sa cancel no contract jungu tikuntahi masendap nang jungi ngila le kendo sawat ru ya CM ka PHC ubak nya 6M harkat ka city bat ngila tho shai kadar ka city ru bakum ka seng dawa jod ba umdai ban issue trading license yang uni barjala khnang ba kani ka kam ka ba dei ba laundry department kinyo khasi te kunta ila katuru yusiam ba limba ka trade department kidai ban ni hani gram ban pensange no kani ka kam ba uni Singhania pentrai namar ka long ka bian namar kusam shim la dan ya ka balit trading license te kunta ru ila katu ya ka disconsul ba kadai ban tho city ka basai Shau Deputy Director Admin ba nakalian council kan ai ya ka trading license shau ni Singhania nang kani ka nakali kani Grims kala ban cancel no ya kontrak kena ba gila ban phat thamai hendrai katung ka jingi jongi mantala jendap kumbal lai banai i ba kanu kam khamshim saiso ba nakalian ka council ka i ka khamshim la le yai khamshim wal pensange ya kani kam te menika sini ka naitrik ilalik banyak kundu ya ulai seksa hate polisi konsul banyak keren budien ya kali kam hendrai habang ilai keren ulai set officer jong katri department isutu ba nakalian sungu shim lala bani namaru don kam ya ka higher 30 na ki banalor tikom kaseng hi ngimla macam 50 namar sisi genu kam ba ngila shim ngin pendapat ba mentak sini wan mi yang seksien di po ni Grims Hospital banyak kundu ya deputy director admin Henry ini deputy director admin shim la don tinggal ya banyak kundu no ya di bakam ko jungu ban penting ba kum kaseng hi ngi i4 apusau kota ya kan ni Grims ba cancel no ya kani ka kontrak jong Singhania namar oi kalong bai shim la don ya ka valid trading license habede ba man power supply but kum kaseng ada aku apusau kota pimle ya kani ka bangi dawa ba cancel no kaseng kan sa shim ya kasenjam kasa khang ke talai te ko laundry department khnang bakam na sange no bat kumjuru harangkat ka FIR in file ka ni Grims bakal pen violate ya ka trading non-tribal regulation sejak nespa san pusau